kia vita na masoja 300. Unadhani alishinda kiaje? Walipuliza trumpet. Unajua neno inasema nini? Numbers chapter 10 verse 9. Unadhani ya huyu kakushinda aje? Puliza trumpet. Kasitani kameleta hivu. Unakadunga bado kananyinda. Unadhani unafaa kufanya nini? Puliza trumpet. Atiki. Yes. Ati. Oh, Atiki. Sutani akileta. Aish. Anyoro suteni. Useni ni wetu. Sifa sana. Pikenya. Blow your horn to the right. Blow your horn to the left. Blow your horn to the right. Blow your horn to the left. Unacheki Musa na Waisraeli wakiwa pale mlima wa Sinai. Nani Mungu alimuongeleza hali? Walipuliza trumpet. Unakumbuka mfalme Daudi akirudisha sanduku la agano. Unadhani walikuwa wakifanya aje? Walipuliza trumpet. Unakumbuka bado Yesu ataruka. Waliokufa na watafufuka. Unadhani labda itakuwa aje? Walipuliza trumpet. Kasitani kameleta hivu. Unakatunga bado kananyinda. Unadhani unafaa kufanya nini? Puliza trumpet. Atiki. Sutani akikula red card. Anyoro suteni. Usini ni wetu. Sifa sangwe. Tekenya. 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 To the right. Blow your horn to the left. Blow your horn to the right. Blow your horn to the left. Tekenya. 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 Ndo vuvuzela. Mambo. Poa sana. Uhoro wa matuko maigi. Uhoro ni mwega muno. Ningirete muno ni wa invite rege Kameme FM. Turegaine miaka, I think more than 5 years ago. More than 5 years ago. Turegaine 2014. 2014, 19 minus 14, that exactly 5 years Yeah, ago. 5 years ago. Hindi yoni. Afroda kinyete aha. Afroda araihete ugo araihete. Ona thitima ya kirija ndirija. Higo toigaga gore makomete. Kore higo agora makomete. Oh yes. Ndakira muno ni ku invite rege Kameme FM. Na ndakira muno ni kuona rege. Thank you. Miaka 5 koretwo hana atia? Ngoretwo ngikura. Tondu kumania na Samawati Band ngigira tukinyitana Mzito Stiga. Ikorwo ni group ya Kmo and Stiga. Oh yes. Kmo and Stiga tukina thitima. Mugekia thitima. Tukina mathigiriri. Kina amani ni tamu. Oh yes. Aya. Giajia leo koina de as a solo artist. Iruta rwimbo rwitagwo kweli kana shika. Kabisa. Kana shika. Yes. Gimainira rwimbo rwitagwo Step on the Water. Ato kinyanga kulingithia dira wega wega. Gimainira rwonge rwitagwo atia ru vuvuzela. Lutoko twaringithia reke. Twaringithia thaa ici. Riu ningi ndiracoka ndiramanira rwonge rwitagwo thungutha. Thungutha. Ni thungutha kia biu. Ni thungutha. Mtindo waku ni wa kiriu. Yes. Na nonye ndo mbegithie muthikiria wa Kameme no kimwega ritwa riaku ritwa ria usani na higinya ritwa riaku rire kibandi. Oh yes. Omera bwana, this is Professor Kamore. Yani Kmo thitima. Chesha nika umepigwa radi. Maana yake ukichesha nika utapigwa radi. Omera bwana, don't play bwana. Kikel to go it. Yani
kusema tu in simple term, this is Professor Kamore. Ukitaka ama ukipenda unaweza niita Keimo Dhitima. Yes. Na niko ndani ya mtandao Kameme FM na Wahia nyumbani. Karibu sana. Asante sana. Professor Kamore. Yes. Little ndo baliga go hinira ko igirira kandi go thomo gitego thomo gati wakono ati no igiro kinya giro na gutuka professor. Professor Kamore no. Professor Kamore ni msanii wajirie a new style. Ni professor nimodo discover kidu nikiwita go professor. To thoma tu. No kore to no kore uthomete muno no and still you're not a professor until ukorora hena kidu weka a new discovery or innovation. Ndio gatweka professor ukagira that league. So I started something which was a move. Na move yo okire itathithima yokire itamwaki. Because I was the first gospel artist kwa jia gwekira humor. Thina wanyibo. Thina waro ibo. Kuma kebele kinya muthia. Yes. Ni kinya ngoro tanjetie video kirora video kiambiriria. It's all humor. Gocha mwanzo mpaka mwisho. Ni kwena mathekani ya maina fulani me how they ni. Na bado hena kigo kia Ngai thina waro ibo. Ugo matukani mo mothe ma gituma mundu ucio atuike professor. Professor karibu sana. Asante sana. Professor kumu muthgo thina pere. Kamona nende twale real stage kana nende twale kifarine. William Kamore ni ritwa ria kuma mwena wa Thiru. Ugo ndo Thiru ni makiricitwo wega muno. Haha Kameme FM. Yes, koguo Kamore ni ritwa ria kuri aku. Kamore ni ritwa ria kuwa. Ona Keimo ni Kamore. Naigo ne gutinagia marito. Ne kisasi twi maundu maingi we, tukona maundu maingi twikangaga we. Wakora ritwa ni ura changanya ma letters maga form kindu kingi. Kamore Keimo ni Kamore. Okay. Yes. Rĩu winyo wako ugiga ogeo classify kana ogeo thĩinĩ wa gĩkundi kĩrĩkũ kĩa nyĩmbo. Nyĩmbo ciaku ciĩtaga atĩa? Ndĩciĩtaga Afro pop music. Afro pop. Tondĩ African ni I'm a humble African. Na bado ni pop music, pop culture, popular music. Ugatuika Afro pop, no ni gospel. No kato okoro kinyire anake na airetu muno andu aya matana miaka mingi anake na airetu merete nyimbo cia kumu wele ona ciana icio ciendete nyimbo cia kwa kwa geta sata ndina ciana ciende na ciana goko ri kana shikare kana shikaro moro guo ri ni kana kanjeri ndakwenda guthikĩria uko mitambo-ini tukirambĩrĩria hau ala na kakashika kabisa kakashika shika fiu ciana ciko si my number one fan uguo niĩ nyona tarĩ favor Ngai to I don't understand to nyimbo cia kwa ri okay niĩ go gĩtarget a certain people group maybe 13 teenagers no gakora mwana wa kuma mĩaka 3 kana mĩaka 2 guthi na iguru mwana ucio ni arakenerera muno wira uria ndiraruta agakorwo ngona ni favor ya Ngai ukorwo ni ndirahutia ngoro ya ciana kana ndira minister through my music to children, little children. Na tuli hau je hewe na kana ntoko tuthikĩria remix ya Dhitima ndamenya na twana twere ala we hana ni wote ana ndoigire remix twana remix ya Dhitima ala yo kwere ndikato kwenda gikemwe Ketuigwe. Ala. Dhitima. 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 Aku mama sama Dhitima. Dhitima. Aku mama sama Dhitima. Okay, go ali wasanii ali koleto onetie je. Yes, koleto ge inspire. Really? Yes. Winyo wako. Ndicho kore acio magwikira remix. Wiga noguo age ya miaka igano na hari primary school ugekora wahana gatia. Professor Edward anatuka Professor Pioli. Ahana gatia. De mona munini. Kejuge namba 1 ndathomeire thukuru yetagwo Ndubi. Na hari kiharo kia Ndarugu mwena wa Karatu nginya class 3 gicoka ngiuma hau ngithie thukuru yetagwo Karatu primary school ngithomera hau up to class 6 kumania na hau niguo twacokire tugiuka miena na Nairobi uguo niguo ndakurire ndi mwana and much of my influence ikoretwo gicagi-inĩ gĩa Karatu no kumania maybe class 7 there niguo tukire miena na Nairobi. Alright. Na kumania gukana miena na Nairobi riu ni urakora ni uratungana na andu ingi andu a different tribes. No kamenya maundu maingi muno rimwe. Ukamenya different tribes, different languages na maundu ukamenya maundu maingi. Uguo hau nginya
tugitungana na andu maragia kinya Kijaruo oguo sasa unakuta kidogo hata nachanganya unarusa kidogo bwana alafu mnakula hapo ngege alafu mara unakuta mmekula tilapia mmekula ngege ama ukipenda hata mnakula ile inaitwa omena yes kabisa na mnafinya na kaugali kabisa yes andiko teka mzani nolike primary school no ambato go mathomo maku no abatana mathomo maku no horo igi oini wamenyire ha kandi hawamenyire ati wenda kiho kia oini ndamenyire no nyine fiu high school etagwo Muroria kundu kwaroreirie Muroria niko ndaroreirie ndathomire Muroria boys Muroria boys iko mwena wa Gatundu ko niko ndambirie ndakoragwo muno de involved na maundu ma fun days fun kid talent shows and maundu tamacio na ndandika nyimbo muno mori mo githomithia nie ni nyimbo ndandikaga ndia nyita kindu nyimbo ciakwa mabuku makwa maihurite nyimbo uguo ngikora ndina kiheo kiu gia kuina na ndaina ukona andu ni marakenera muno uhoro ucio uguo ngimenya ndina gift ya kuina na gift ino no indore kundu kuraihu na noguo yeki uguo ndiracokeria Ngai ngatho ritira kuria mbere kuingira studio hari studio reko na ni rwimbo reko atwarite kana wathite kuina rwimbo rwa kura mbere rwimbo rwakwa rwa mbere ndathire studio etagwo in fact ona ndiari studio yari kanyo yari bedroom ya Mzito ena machini yake kwa na mazindi ti mazindi yari laptop ya ka laptop ka horaga kare ga pitu ne kaya mga tene wakakikara ukaba kweterera orakia akaba kuhura white screen ne mugetera ta dakika 5 gakane mukajia kurekodi murekodi mo nginya nuthu akahora mukajia ringi uguo ni kundajirie the first time muno ndare kurekodi gwakwa he igo to record na tape turi ciana kidogo no ino riu akurekodi ukaigua ta rutari karwimbo ri ndare recordire 2006 na mwana ketagwo Joshua no ni agithire raya gwika maundu mangi kumania na hau ngithii ngitungana na Mzito wetagwo Dice ni brother ya movie o inaga rwimbo rwimbo rwakwa Takawaya brother yake ni producer ngitungana nake 2006 na tukirekodi nyimbo ta cigana tukirekodi nyimbo ta 8 uguo no tutia release ire kumania na hau ngihingura studio yakwa na thukuru itagwo Kamata Music School twajetie na my brother iko town yona riu na hau ni ndarutaga wira as a producer tonda producer nyimbo nyingi muno awe ina kubambia wapi moedage akamuka rogo nyimbo nyingi muno nda producer uo goro de producer in fact most of my career goretwo de producer akushakara oini woka thutha oini woka ne dainaga ngicoka ngingira production ningire u kianjia riu ningi kuina maundu maingi we hau kindu ta kiu all right lokuma 2006 no washoka higora production house yaku riu akarugana gokete ate ruginya haha wakono waruta kina vuvuzela tuthogothe 2007 ni toigira nigu toigira 2007 ni ri ngitungana na Mzito wetagwo Stiga tugana nake ngimweta studio na tukirekodi rwimbo rumwe rwetagwo Muko Ready na rungĩ rwetagwo No Weapon Formed Against Me Shall Prosper tukinanga we no igone kwore tene mirango ndiari mihinguku tondu na radio stiari nyingi TV stiari nyingi uguo gutie koragwo na breakthrough muno no ntwathaka ngagirwo kidogo no ni hingone tene tugicoka ngikiranga kidogo ngingira muno into production riu mundu aingira hari production arora machine ati undu ukoragwo giciria riu producer asani 2012 ni aingira aya 2012 yaingira tukianjia band yetagwo Samawati Band Samawati Band ni joy ni very famous Gore Makomete Sifu Bwana nyimbo nyingi Yesu tukuabudu tukinane nyimbo nyingi iria ciahutirie andu aingi muno bururi wa Kenya na ona ungienda kuona videos cia Samawati Band cirio YouTube no type Samawati Band ndio guciona na rwimbo ruria rwavumire muno rwa Samawati Band rwavumire 2014 niguo ndaumire Kamata school na higo niguo ona to evictio twari Kamata twari building eta Woodland building edio tuke evicto
riu no nginya tungethire kundu kungi tugietha kundu kungi tugiciria riu turona nduma theri guku rwimbo ruru rwa mwathani wakwa ri wanjakanirie tawa ri katutangirutua rwa kisasa tondu riu turaigua twina bata muno wa gwakana na kuonio njira na Ngai nda hesitate turutire rwimbo ruru tukionio njira tugirelocate to Westlands na maundu makihinguka makiagira uguo twaruta rwimbo ruru rwa Gore Makomete ni rwathakirwo muno na rwatwikire rwimbo runene muno Kenya ona gukira uria twaciragia na iyo yari favor ya Ngai kumania na 2015 ikiingira no turaina Samawati Band 2016 tugana one more time na mundu wetagwo Mr Stiga na tukirelease rwimbo rwetagwo Vitima. Jesani kama umepigwa radi. Vitima. Siku moja huko mbinguni. Vitima. Sitani leta nyoko. Anataka geuza serikali. Kumbe saguri ya korada. Mungu piga Shetani radi. Nakwambia Shetani alisukizwa pamoja na mapepo zake. Akasekea kama Vitima. Yes. Ni tukiruta rwimbo rwetagwo Thitima na rwimbo rwetagwo Thitima rugivuma muno makiria na rwituika rwimbo runene muno rwimbo rwatuinuire to a very high state nginya tugituga nginya na mutongoria ti mutongoria atongoria othe turi na mutongoria ti his excellency President Uhuru his excellency Deputy President tugitungana na atongoria othe Honorable Raila Waitito and the rest othe ni twatungania nao ni undu wa rwimbo ruru rwetagwo Thitima ona documentary twekire etagwo Breaking 2 tondu kuri andu mari Los Angeles maruta wira kuria Hollywood na ni mathia through Kenyan music tondu metha msanii angimekira something with them na documentary yo yari ohoro ya Kipchoge etagwo Kipchoge keino uyu getagwo atia Kipchoge ngerikari twaria keriu gigi nasahau hiyo jina na magioka kuma Hollywood magioka nigetha tukona ona interview na tugika we did something for the documentary na documentary ona itagwo Breaking 2 no igira hari YouTube umirorere uguo uhoro ucio no njuge rwimbo ruru ni rwokire na favor nene muno na rukihingura mirango mingi muno tukina rugiro witagwo gathigiriri tukimera Mungu wangu ndio the real jaro au wengine kama gathigiriri yani Ngai agiri tukaitwo tutuge no tukaiyo tonini vio tonini twana no Ngai witu niwe Ngai mwene hinya wothe yes tukina rwimbo rwitagwo Amani ni Tamu tone tuingira ihinda ria elections na campaigns na maundu ta macio riu turaria uhoro wa 2017 ona kamwira tuinite rwimbo rwa Amani ni Tamu tukiingira handu etagwo Groove Awards na tukio a couple of awards hau ni tuire song of the year tondu Thitima ni yari song of the year tucoka tugishinda Afro Pop song of the year na bado ni twari nominated group of the year uguo mari maundu manene we tucoka tukiina rwimbo rwetagwo Amani ni Tamu rwimbo ru ni rwa propelire muno na kwira andu amani ni tamu gukira bara uguo tu embrace amani tondu amani ni tamu tukirehe concept ya uhoro uria tungirianira hamwe ukienda kwa Wafula munachinja ingo munakula sijui munakula na ugali we stand for peace ona maundu tamasi tukaririria uhoro uria tungirianira hamwe tukenanire hamwe na to raise uhoro wa amani to blessed are the peacemakers wanyita kumania na hau riu niguo safari ya Keimo Stiga yani tereka atia ta digiwa neta guthira no neta go take a break Keimo ki release rwimbo rwetagwo Kanashika Kanashika na rwimbo rwathire muno na mina yothe na rokiendu nginya ni ciana na andu ni urakora makiina Kanashika uguo Kanashika ni ruo riu yani
Nikata basi. Sikwende. Sikwende. 2007 no 2017 tutiriete muno 2017 nä ndatire mwanake gwätagwo Kolo arä secular arä na Kleptomaniacs na Nyashinski akiuma akiruta rwimbo rwätagwo Bazokizo na Bazokizo onake nä rwimbo rwake rwathire muno ngimwita rwimbo-inä rå rwa Kanashika na I featured him yani ti kumuhitha nä å ngiuga feature mundu no ecire no wa muhitha tiko mwita mukoro hamwe na I featured ngimo feature hau theni tukina nake Kanashika na Pastor Kanyosto nake hau ni rake nake akimera Kanashika Kairase Kanashika unadhani Kairase ndio Kanashika Kanashikia ndani ya Yesu atiga maundu maingi we uguo tukina rwimbo rwa Kanashika na rwekire wega kumania na hau ngeina rwimbo rwitagwo Step on the Water na Step on the Water yaragiririe uhoro wa imani uhoro wa kuya initiative toria fita astepire on the water igore onire Jesu amwita akiruga mai-ini uguo no ndaragerie uhoro wa faith no nginya take step nigetha maundu maku meke atia magire na magacire. Alright karubano kega muno karubano karaihu no akamututhite na mbere hei ati mwanjira wina yo time ndi nayo na ona tugithiaga uguo na mbere ni ngoretwo grow account yako ya Instagram kuri andu aria makoragwo me Instagram na Instagram ndirenda andu ungingira hari kwenye Instagram no follow ta Kaymo Thitima Kaymo Thitima ritwa rimwe kana maritwa meri nä rä twa rä mwe Kaymo Thitima na kwä na makeimo maingä hau andå mahingå ma account na ndiä nä maki ũguo no nginya make sure nä Kaymo Thitima o tå gä thiaga na mbere na gä bindi gä kä nä ngå heana airtime ya 500 kuri a random person uri okorwo ugibuata ki Instagram account-inĩ yako Kaymo Thitima uguo ingire Instagram ona tha ici day live by the way twi live Kaymo Thitima Instagram twi live ka John Wahianyo Facebook twi live Kameme FM official uguo twi live guothe twi live yes ni matha matangeretie muno no nyende kumenya riri mundu uri ukoragwo kana mundu wakuguciririe mundu thiini wa winino yes waigwa nyimbo ciake kaigwa no nyende utuka munyu nani Kejua de mwana muno nie ndajire guthikiriria nyimbo de mwana muno de munini muno by the way na igo de I think class 2 or class 3 Kejua 3 muno around class 3 tothikagiriria nyimbo cia Chakademas ni ya Chakademas yo na ngimetagwo Lucky Dube uguo ni ndaigua andu acio makingenia muno na ngaigua no nyende kuina toguo maraina ngaigua maundu macio marainanga we uguo maratukania ciugo hau ni marangenia muno na igo kwari gatene we uguo andu acio ni ma inspire no ngoretwo they inspired by so many different artists tondu ngoretwo ngithikiriria Milly Jonas from yani nyimbo cia mithemba maingi tofauti o ngikuranga no ngiuga haria kiambiririe biu ri Chakademas na Kidube na tuge andu acio tene we andu acio Yeromania Ngandui Rocio nda mathikagiriria muno ni ma inspire alright haya tukirikiria modora orenda gwiciria kwambiria kuina mostly mbeu njithi mutaro makuni mariko kuri mundu reciria kuina mundu wina nyimbo andikite no ndakora kiruta nyimbo ngenda kumwira atia ingimwira production ni atekire another angle no ukorane na producer warie nake umurie kana no producer mukona contract kana no ukorane na no ukore mundu rege muhujia kana baba wanyu kana mamu wanyu umwire ago sponsor wote kurekodi nyimbo ciaku na ni joy agerikia kurekodi na thi studio njega na rwimbo ruru rekordwo wega na rume wega akorane oke ha Kameme auge arenda kuona Wahianyo ndagira guthaka rwimbo ruru ai rwimbo ruru ni producer tu wega kana urege ndungirega uguo I think the first step ni gwethana na producer either ukona contract na producer kana wethe sponsor akurehire studio njega to studio uguo tondu na inyuĩ nĩ njũĩ kaingĩ rĩrĩa mũregaga gũthaka nyĩmbo ni production ugakora rwĩmbo rũu ti rũrekode na standard ĩrĩa yagĩrĩire ugakora rĩu rwĩmbo rũu nĩ rwa compromise o standard
kameme kana station iri ĩngĩ yothe hae ndĩngĩhota gũthaka rwĩmbo rũu ũguo no nginya ũka make sure rwĩmbo rũu nĩ rũ produce to the according to the standard level that is required. Oh yes. Tukirikia ni akamira turete kule mundu ngigukora nigetha mu producer nyimbo cia kino tuhe nginya namba ya thimo. He mundu akora njugia tiriri. Tamuria ekirete afro niki. Nindete afro ndo wake. Inaitwa kupigwa radi sasa nywele ikasimama. Vile nywele ilisimama nikajaribu kusukisa. Bado tu inakaa imepigwa radi. Inakacha hivyo. Yes. Como hiyo ndio itakuwa signature. Ni signature. Oh yes. Ukiona nyumirita na guku ukona hiyo ni signature. Oh yes. Demoringe signature. Tukoyanda kemwe ya Njogu wa Shira. No akamwira Njogu na ketuthomire mohoro tuhe contact na bere mundu kunyitana nayo na hii mundu ngida ku producer kana kurutirwo nyimbo ni agioka. Ngoragwo ndi hari handu hetagwo Rwaka na studio yakwa hetagwo Elea Entertainment. Elea ni ukoigua nginya nyimbo ciakwa cikiuga Elea kuu thiini tondu ni nie njika productions ya most of my songs uguo ngoragwo Rwaka na ona ukienda kuhurira thimu kana warie nani kwenye WhatsApp niyo kaingi ungihota kwaria nani kuhurira direct ni ingi ni ukuona ndirahota kwaria nani no WhatsApp ni nguona message na ni tukwaria 0729 12 13 14 ti maundu maingi Shogera 0729 12 13 14 ndiki very easy 0729 12 13 14 kabisa okay WhatsApp ra hau ni tukwaria maingi na Instagram yako ugo ndaiga ndirahiana ya time ya mara maya ugo ugi follow on my Instagram ikira Instagram o follow daishi Keimothi Tima. Oh yes ndoko ni ukoro ugipuke ya time na ti andu othe ni juga ni rahena ya time andu othe maecira ni maraheo it's a random etagwo atia random selection. Oh yes Ni teno ya mundu etagwo David uguo ni ukora ni ku random select mundu umwe na mundu ucio muno gukorwo agipuke airtime ya 500 Yetengere thini wa Instagram Keimothi Tima. Ukoro ina airtime kuma kore Keimo. Dr. Kamore mwenyewe ako studio. Itagwo John wa hianyu ne ganda cia mwanya muno Dr. Kamore. Gwe tuko tukicemania ringi na ringi tondu mathaa matingeigana. Tungithii na mbere tutingerekia. Ni maundu maingi muno tungiaririria. Thank you so much, God bless you. Ndakena muno na uko na siku njema. Asante sana. Nanyi bona tugweterera. Ndeguo. Thank you. Shoke Kabisa. Na thuguthirio ha. Nitokutha watu shokelithwa mohoro. Oh yes, mtabunia kamene kayo kama geridikana baita ya sabezi na goli ni 40737 tueria tirere. No ale ide wa kaini na hafi tukonegere girimiro gweno 20,000 Kenya shillings kwa tukira 40737 oture ide wa kaini na hafi etagwati mtabunia kamene ni vaidano na ndagika ithatu. Muciari tigirira mwana waku ni